Akekho umuntu oza kuJesu ngoba ukuthi ishumayela ngcono. Yes. Indaba la umsebenzi kaMoya Ngcwele. uMoya Ngcwele hamba phambili kuba uyena owenza umsebenzi. Ingakethu uJesu Kristu amasima semhlophe kodwa isebenza ingcosa ngoba selayenza lento. Thina okwethu wenjani ukuyovuna. Abantu abangazange bahlangana nomthetho, abantu abangazange bahlangana nesabatha. Uzokuzwa namhlanje abantu sebefuna ukuzositshela ngamasabatha. Ezifuna umuntu usindiswa ngesabatha. Umuntu usindiswa ngoJesu ngokukholwa phela. Period. Akukho futhi okunye okungenayo. Bese uthi usungenile la bese uyafundiswa ukuthi la kaKristu ngoba usembusweni usemzini kaNkulunkulu eJerusalem lasezulwini kuphilwa kanjani kunjalo. So ngamanye amazwi umuntu othi akakholelwa kweli testament ayikho into esingayixoxa naye. Ufuna siqale somshumayeza amukela uJesu abhabhadiswe because impilo yamakholwa iqala kwi-Old Testament. Sikhuluma nje indaba umuntu othi akakholelwa kwi-testament elidala emsizivumeleni sisha awunaso esisho ungenaso esidala. Awunaso. Noma ningasontela esikoleni nithi nina nanicula esikoleni nicula ngendlela engabhalwanga emaculeni abhalwe umuntu. Kanti iBhayibheli libhalwe ubani ngoba libhalwe umuntu. Inki lo into la esiyikhipha sikhipha intando kaNkulunkulu la. Lona inko. Ngisho iBhayibheli noma ungathiwa uzenza ikholwe livutha lizegqimuke ngaphansi walithenga. Uzothenga gcineni. No ukuthi uzothi lenzwe isystem yasemhlabeni gcineni lona lo sizothenga. Ngoba uinki namaphepha lokhu kugaywa umshini lo wala emhlabeni kunjalo. Welcome to the Doe Show. Of course, I hope I am Christmas. You already know I'm doing the best show even James knows. Otherwise, on Sunday on camera, this thing is usual. I've got my man James and on my right, I've got my man Kanda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership and also donate our detailed show after a disclaimer. Thank you so much to those who are doing that, not skipping the ad to watch the video until the end. We really appreciate it. Thank you so much. James, are we on grace or what? Especially grace. Hey, God's time. I want studio simi kanjani namhlanje. Yeah, 1 or 2 days. And ngisamcabanga kuphelela ngithi phela newashona. Hey. Uzokushaya nkosikazi. Yeah, ngidala something. Yeah, ngizomtshela iqosini. Qawula ngikhumbule maphela ngithi hayi sikhona. Hayi bengifuna ukubuya sengibuya nombishop omkhulu. Unaleya namhlanje. Yashisa. Yeah, unamhlanje iyo. Uhlale unganikazi ekhaya kuningi nje. Kodwa ke ukungezwe kaNkulunkulu kodwa khona kuningi. So kuningi nokuhle. Ekhaya hlala nomndeni wakho niphuza udrink nibuke. I think ngizofunda izinto eziningi namhlanje. So James uthini we on grace? Yes, we on grace. We on grace. Okay, we're gonna do it. Tata ngixelele lithini ixesha? Yeah, we on grace. Ixesha lika Yesu. Ixesha lika Yesu. Yeah. No. Hayi ke uma kunjalo ke ngizoqala ngibingelele on my right ngibingelele umfundisi wami ubaba uNtanda. Ngiyabingelela ngenkosi. Siyabingelela nathi kuwe Chris nababukeli nabazali nabonke ekhaya. Ekhaya ngiyathi. No, siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi unyaka mawuqala phinde futhi ubuye uzosivakashela. Mhlambe because ngiyazi ukuthi ngiyasola. Lezi zinsolo engangiphanisha. Ngisola ukuthi nguwe ohamba phambili kulento ukuthi uzozigcina sihlale sibathatha. No, Baba Khumalo. Yes. Ngibela kuye Baba Khumalo uthini kithi namhlanje wezosuza nomfundisi omkhulu mhlambe awunika umuntu obhekile njengamanje sithombe osekhaya ukuthi kahle sizokwenzani yini futhi inhloso yalento esiyenza. Siyabonga kakhulu angibingelele nje nababukeli emakhaya. Kakhulukazi abendlu yokukholwa obelathi nesithunywa khona. Masilana nje suke size kwabendlu yokukholwa. Kenzeka ke nabangakholwa begcina bebenefit okuyinto enhle ngoba silandele ukuba sizoshumayela umlayezo sizombula uKristu Jesu. Anginibongeke nani ngeplatform enisinika yona njalo. Enganje uNkulunkulu anganika amandla nikhuthale niqhubeke nokuya phambili. Ashintshi thina kokuningi esikuzela. Sizophakamisa nje uJesu. Kodwa sifuna ukukuveza namhlanje sifuna nje ukukhuluma ngendaba yebandla. Lithi liyini ibandla? Ubaba uNtanda uzoba nephatha zokukhuluma ngayo mina ngifuna ukufocusa kakhulu endabeni ukuthi
ngiqwayisa abazalwane ukuthi abazalwane mabaqaphele ukukholwa kwabo. Futhi bakunakekele bakugayide ukukholwa kwabo ngoba ibandla linye abakholwayo. Makukhuluma nje ngebandla ukhuluma ngabantu abakholwayo bekholwa kuJesu Kristu waseNazaretha. Sizokhuluma ke leyo ndaba. Silungisa ke la kufanele silungise khona, sicacisa la kufanele sicacise khona. Ngoba kubalekile ukuthi abazalwane abakholwa kuJesu bafundiseke. Isifundo yise sakho umuntu. Nawo izwi kaNkulunkulu masikhuluma ngesifundo lethi abantu ekhathini zokugcina bayophuma noma bawosala isifundo esiphilayo. Bese guqulela indlebe zabe enganekwaneni kwinsumansumana ufuna incwadi kaTimothy. So now masumukela uJesu njengomzalwane fanele ufundiswe. Matthew 28 verse lapha ko18 uJesu Kristu enginikwa amandla. Ngicela okay ungayifunda bamntana kodwa bengifuna uyikhotha nje ngigijime nxa isikhathi kodwa ifunda. No, hayi amen. Asifundele. Ngoba kuzoba lulu babukhomana uma ingena odabeni beqonda ukuthi yini le dala sifundise. Yeah. Ngoba sifundisi nje ngoba siyathanda kodwa siwumgomo wezwi likaNkulunkulu. Matthew chapter 28 angithi? Yeah. Verse 19. Yeah. Verse 19. Ngicela ukufunda ngesingisi. Ngicabanga ukuthi majority yabantu emhlabeni manje isiku 90% kwi-English. Bonjani. Ithi go therefore and make disciples. That's number 1. Hambani nenze abantu abafundi of all nations kwizizwe zonke okholwayo abhabhadiswe egameni likayise hayi emagameni. Okay, is it still English babuntana? Ngikubeke khona. Ithi therefore Yeah. and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of age. Yes. Now, as underline igama ke lithi teach you. Yes. And teach them. Is it teach them? Yeah, teach them. Yeah, teach them. Teach. Elisho isifundisi. Yeah, so bafundise. kufanele ukuthi abazalwane bafundiswe. Kodwa engifuna ukukucacisa lokho. Ofundisayo nobizela ukufundisa ibandla umoya ongcwele. Yes. Akusiba befundisa. Abafundisi bayizitsha zikamoya ongcwele ukufundisa ibandla. Shuthi baba nalesipho ezivela kumoya ongcwele ukuze ibandla lizofundiseka. Uma kuukuthi ibandla lifundiswa abafundisi umoya ongcwele engekho, leso sifundo sifile. Sinesifundo esiphilayo bese siba nesifundo esifile. Silapha ke thina ukuzoletha isifundo sikaNkulunkulu esiza ngomoya ongcwele. Bamntanda ngicela uyencwadini laphana uJohn 6 ukuze ngibona uBut Chris he leans forward ukuthi John 6 ukuthi yasinda le chapter 6. Mayibeka ngokuthi khona isifundo esiphila ngesifundo esifile. Yes, zimbili. Khona abantu abafundisa isifundo sokuthi sifile kodwa siyafundiswa. Sibe futhi isifundo. Yeah. John chapter 6 verses. Okay, asiye laphana waqala nje ku verse 45. 45. Unomqale 44. 44. No one can come to me unless the Father who sent me draw him. Okay, akekho ngeza kimi ngaphandle ukuthi ubaba menze njani. Akekho umuntu oza kuJesu ngoba ukuthi ishumayela ngcono. Yes. Indaba la umsebenzi kaMoya Ongcwele. Umoya Ongcwele hamba phambili kuba uyena owenza umsebenzi. Ingakethu uJesu Kristu amasima semhlophe kodwa isebenza ingcosa ngoba selayenza lento. Thina okwethu wenzenjani ukuyovuna. Umoya Ongcwele wena wenza umsebenzi. Uma ngithi ungena nje kancane ningivumele bazalwane. Uma umuntu esindiswa la kwelika moya usuke sesindisiwe. Asinqotshelwe impilo emhlabeni ingakanqotshwa kwelika moya. Izinto zonke eqala kwelika moya. The reason why sifuna ukuyiveza indaba kamfundisi webandla kuumoya. Ngoba akekho umuntu ongezwa umlayezo futhi akekho umuntu ongafundisa umoya engazange abakhona emnika isifundo. Asizwe ke siqhubeka ngingakhulumi kakhulu. 45. No. Yeah. Unless the Father who sent me draw him, I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. All, not some, not certain people, but all they shall be taught by God.
akusizi izifundo zabafundisi ezenza abazalwane bame ngokukholwa enkosini kodwa izifundo evela kuNkulunkulu esebenzisa laba abavuma khona abafundisi babiziwe kodwa bangavumi ukusetshenziswa uNkulunkulu bagcine befaka izifundo zabo funde ezifile ke izifundo zembono yabantu funde ezifile izifundo eziza ngemicabango yabantu nangokufunela ukuthi umuntu abheka abantu ukuthi labantu labe ngikubona banemali therefore mangizoshumayela lo mlayezo lo angeke bawuzwe therefore let me change lo mlayezo ukuze labantu abanemali bazokhona ukuhlala la thina ke size la silethe umlayezo kaNkulunkulu silethe isifunde siphilayo mhlawumbe bamntanda sithinte nalencwadi kaTimothy first or second yangihlula ukuthi ngiye kuyona nje masishane ngizothola I think is second lethi khona ile Apostle Paul ethi asi first 3 I le amadimoni la u2 Timothy chapter 4 okay chapter 4 Timothy uyala ukuba aqine okay ungafunda from verse 1 I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long sufferings and teaching. For the time will come when they will not endure a sound doctrine. A sound doctrine ilapha indaba yami. Amen. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayokuvuma ngaso isifundo esiphilayo uma kukhona isifundo esiphilayo sikhona isifundo esifile yonke into ine opposite there's always light and darkness there is beginning and the end so now zikhona ke izifundo kube isifundo kodwa singaphili ayikhuluma indaba yesifundo senzani isifundo isifundo ilento ekhona ukuthatha umuntu omaplazana njengami khamke eplazini nangokuzala ubaba was a farm worker sithathe umaplazana umuntu obazi inkomo umuntu obazogandaganda so umfaka evasithi sithi mase simfakile evasithi athi ngizokwenza lo bese kuthathwa inqondo yakhe izodilwa naye ukuthi wena njengoba uthi uzokwenza uzophuma la ummeli uma sengiphuma lapha ngihlangana nobhuti Christian inkinga ukuthi hayi mina bangibophile into engekho ngenze njani usuthola mina manje ofundisiwe washintshwa inqondo yaguqula inqondo yakhe kwafaka lezi zifundo zokuthi uma umuntu ebhekane nalenkinga legally speaking yini okufanele uyenze yebo kufana nodokotela unokuthatha lezi zinto bayibiza ngani testoscope akubekela yebo lonto le akubekela akulalela wena noma ungayibeka la ngekubone lutho why awufundisiwe ngale so uma esesuka lapho bese mbone bhala wena noma ungayibeka lento into ongayibhala why awufundisiwe uzobhalana lento asuke ibhali lento ayifundiswa njengoba ushisa njengoba nje ukukhwehlela ethi lokhunjani utsheli ukuthi lawo ma symptoms awani so isifundo kubazalwane senza lo umsebenzi siletha umqondo kaKristu kubazalwane siletha ini ke inzalo kaAbraham ngoba lithi izwi kaNkuluNkulu abakholwayo abangabantwana bakaAbraham ngifuna ukuyakho la singene endabeni ngizazigcina sikhuluma ngesifundo kanti ngifuna sikhuluma kakhulu ngesifundo ngifuna sifundise lento yeah yini ibandla kodwa ngifuna ukuvela lana kuba mntana uzongisiza endabeni yomzimba kaKristu bandla hlukene kabili sinento ebizwa ngokuthiwa local church la khona kuhlangana khona abazalwane bezodumisa uNkulunkulu be it on Saturday be it on Sunday be it on Wednesday or Monday mahlangene nje la sihlangene khona sihlangene egameni kaJesu Kristu bizwa ngokuthiwa siyini siyibandla but to be specific isibizwa ngokuthiwa yini si local church number 2 bese kuba khona into ekuthiwa na umzimba kaKristu Jesu zihlukene lezi zinto so umzimba kaJesu Kristu akusukuthi ngaso sonke isikhathi abantu abahlanganayo bazokhuleka egameni kaJesu Kristu njengoba bonke asiba u7 bonke bawumzimba kodwa umzimba laba bazovumela ke manje intando kaJesu Kristu iphile kubo behamba ngokukholwa okuyinto ethokozisa uNkulunkulu kungenzeka nibe bawu7 kwi local church but only 2 abawumzimba because emzimbeni kaJesu akungeni noma ubani akusibo bonke abathi inkosi kodwa abangena emzimbeni kodwa abenzayo so ningabaningi nithi inkosi
kodwa ningekho emzimbeni. Ngifuna uhamba kakhulu bamntanda ngathi ufuna ukuyifakazela. Ngifuna ukushiya emuva. Hamba mfowethu. Okay. So kungenzeka nibe bawu80 kodwa uthothi it's only 10 ewumzimba. Yiyo ke le kuzokuthi maka kwenzeka ukuthi wakwenalelo suku lokuhlwitha mase siyahlwitha emhlabeni enjani bahlwitha. Uma ukuthi kuyafiwa sifa sonke soba u8 bangene kuphi ezulwini le 70 ngangeni. Yebo nto. Ngoba kunezinto uNkulunkulu ayibhalile la uthi uyayidinga kumuntu okholwayo. Right? Now indaba ke yomzalwane imi kuphi? Imi ngokukholwa. Sizothi ke abazalwane mabaqaphele ukukholwa kwabo ngoba ibandla linye. Ibandla lababakholwayo. Kunabantu abangenise izifundo ekhipha abazalwane ekukholweni. Bese bethi ke uma umzalwane ukhonza ebandleni mhlawumbe nze example elinegama. Lelo bandla kuseli kaNkulunkulu. Sifuna ukuyikhuluma nje icace le nto le. Ayikho into efana naleyo because uma usakhuluma ngamagama amabandla ukhuluma ngelocal church awakakhuluma ngomzimba. Manje kuma local church asebenzisa izikolo ama local church abantu abanzinjani abadriver imoto ukuze bayohlanganyela kodwa umzimba yinto kamoya umzimba asindlama incwadi kaPeter ukuqala think chapter 2 uma umzalwane ebizwa ngobizo okuthozwa uyakholwa manje kuJesu ubizwa kwelika moya sikhumbula uJesu Kristu nakubangena umzimba wenyama yakhe lezulwini kodwa usezweni lika moya ngomzimba wenyama okhazimulisiwe so sibizwa ezweni lika moya sisemhlabeni ndenzwa ngithe impi iqala kwelika moya umuntu ubizwa ubaba umoya sibizelwe ekutheni thina sizoholwa umoya ongcwele lento ifoundation yakhona ukukholwa konke akusuka ukuthi abafundisi bacabanga kanjani nabazalwane bayebonela kanjani lento yonke ime ngokukholwa lithi izwi kaNkulunkulu walithandizwa kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele ukuthi ilona loyo yokholwa ayihambi ngobuqini ifuna umuntu okholwayo ncwadi yamaHebheru chapter 11 verse 6 ithi kungenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa kholwa kufana nefinance ezweni likamoya awungene eShoprite ubabanike ihwanqa uthi unehwanqa elihle bese udabakunika isinko hayi bafuna imali manje malithi izwi likaNkulunkulu akwenzeki ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa uNkulunkulu ngoba ufuna ukuthi abeza kuyena bakholwe ukuthi ukhona that's number 2 bazi futhi ukuthi ungumvuzo noma ungumvuzi walabo abamfunayo so ngaphandle kokukholwa ayikho into eyenzakala kakhulukazi kwi-new covenant ngoba i-new covenant yakhele ku-Abraham ayakhelanga emthethweni sizokuchaza nje lokho but angifuni ukuhamba kakhulu bamntwana ngimshiye kodwa ngathi uhamba nami ngoba uyangifundela mina ngiyalalela isahamba kahle amen uthe first Peter chapter 2 cela siqale ku verse 4 sogcina lapha na ku 6 verse 4 inehloko nje lapha engiyithanda ngesizulu kodwa ngiyifunda ngesingisi yeah coming to him as to a living stone rejected indeed by men but chosen by God and precious you also as a living stone are being built up a spiritual house a holy priesthood to offer up spiritual sacrifice. Okay, uverse bandoba 5. Ithi ninakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yakomoya. Sandelana amagama kathi yako. Awukwazi ukuzofuna ibandla kaNkulunkulu uzolifuna ngamagama asemhlabeni. Ukhuluma ngelocal church but uthona ukhuluma ngani ngebandla. Abazalwana bangadidwa abantu abangayiqondi indaba kaNkulunkulu. I-Faith Mission, Assemblies of God, wonke lawa amabandla kaNkulunkulu. Why? Because isisekelo sinye sibekiwe esinguKristu. Okufanele abazalwane baqaphela ukuthi kule sisekelo kwakhiwa kanjani, but yini yakhiwayo? Yindlu yakomoya, umzimba kaKristu. Owakhiwa ngani? Owakhiwa from kubazalwane abahlanganyela kuma local churches. Asikhuluma ngama local church la. iBhayibheli limiselwa ngama local church nakuba zikhona imfundo emiselwa ngama local church. Kodwa masizokhuluma ngebandla, sikhuluma ngomzimba kaJesu. Sikhuluma ngomngakho uKristu Jesu. Yinto ke kamoya isho njalo lencwadi. Ithi nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yakomoya. Ubupriest obungcwele. Ninikele ngemihlatshelo yakomoya futhi. Eyakumukela enjani amukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Yonke lento yenziwa kuphi? Kwelika moya. Into yokukholwa nemindaba yokukholwa indaba kamoya.
Ayizwe indaba. So la inesihloko la kimi ethi ukwakhiwa kwendlu yakomoya. Sakhi indlu kodwa yani yilo ibandla lela hayi ama local church. There is why ngithe kuma local church khona abantu abahlanganyela lo abangasili ibandla, bangasumzimba. Uma sifuna ibandla fanele siyobheka kuphi kwelika moya. Because you won't lie, you won't. There is no lie. No. Kwelika moya ila uNkulunkulu ekhona ebona yonke into lo uye lo akusi. Ingakho umzalo uthi uJesu Kristu ngiqinisile ngithi uma ningazalwa kabusha. Yes. Right? Nicodemus yadideka lapha uJohn 3. Ukuzalwa kabusha fanele ngibuye esinye kama cha kuzelwe inyama kuyinyama kuzelwe umoya kumoya fanele uzalwe ngamanzi nangomoya. So kukhona ukuzalwa umoya. uJohn 1 uverse 12 no 13 lithi izwi kaNkulunkulu bamala uJesu Kristu bakhe bese lithi kodwa bonke abamemukela bakholwe egameni lakhe labo ke wabanika amagunya laba bakholwa kuye sandalana amagama okukholwa wabanika amagunya namalungelo babe ngabantwana bakabani bakaNkulunkulu bese ithi ke bengasazalwanga ngani ngagazi nentando yendoda neyenyama kodwa bezelwe nguye uNkulunkulu ngomoya futhi uNkulunkulu seyazala bonke abantu abakholwayo bayinzalo kaNkulunkulu bamntanda ungena ngizwile ukukhuluma ngendaba yenzalo ibalekile le abantu abakholwa bayazalwa amen ake ngithathe lapho umfowethu uKhumalo usho yona impela bisahamba kahle empeleni ibandla alifiki lidala likhona so umuntu ozama ukulakha uyayiqilaza ngamanye amazwi kuzoqilazeka yena phinda kuqilazeke nabantu ngoba umezama ukukhanda ibandla uzolenza ngendlela yakhe yena ethi uyazama ukulungisa uma liqala nje leli bandla uNkulunkulu khona into ayikhuluma kubantu ingakabikho ibandla wathi hambani nigcwalisa umhlaba wonke nunqobe engakaliqala ibandla kusasebenza umthetho wesabatha uNkulunkulu wathi abahambe bagcwalisa umhlaba wonke then abantu bagcwala umhlaba uma sebegcwele umhlaba wayazi ukuthi uNkulunkulu ibandla lizogcwala emhlabeni so ngeke libe sendaweni eyodwa kudingeka abantu basabalala umhlaba wonke now mase liqala ke ibandla iBhayibheli lithi ukhuluma kuAbraham uthi izizwe zonke imindeni yonke izilimi ziyobusiswa funda Khumalo lapha ku Genesis ulokhuluma Genesis 12 bazama siye again imindeni inhle ngesingisi sakho ngoba uyabafaka nabanye abangasilimi lezizulu bavuntana Masipala ngesiZulu. Genesis 12 impela ubizo lika Abraham ihloko sayo la sithi ukubizwa kuka Abraham ngabe uyifunda Khumalo lapho ithi ke uverse 1 uJehova wathi kuAbraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uyezweni engiyakukhombisa lona 2 ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusisa yabona uselapho nje Khumalo yena uqala ibandla manje akakamenzi uthi uzomenza futhi ngicela siyilungise lento uma kuthiwa kuqala umndeni wakwaChris wena utshelwa ukuthi uzoba umholi womndeni wakwaChris usuku ungakabi siwuye usuku satshelwa isithembiso kulesi sithembiso senzeka nje wena uyazala mawuzala awuboni ukuthi kwenzeka sona kufezeka lento othenjiswa yona ngoba uma uzalo oyedwa umntwana wakho oyedwa momzalela ngazala abantwana abawu10 abawu10 abantwana bakho bangaphinde bakhanda 100 sewuyaqala umndeni wakwaChris isithembiso lesi akhomntwana lo Abraham engenamntwana ngisho yedwa mayethenjwa kuthiwa akaphume yedwa kodwa uNkulunkulu uthi uzomenza isizwe esikhulu right qhubeka Khumalo uthi ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise uzobusisa umuntu oyedwa azobusisa abantu obusisa umuntu oyedwa right bese ethi ngenze igama lakho libe likhulu wena ube yisibusiso ngamanye amazwi umuntu oyosondela kuwe ngoba wena uyisibusiso useyongcela lesi sibusiso kuwe naye usiyoba isibusiso ingakho iBhayibheli lithi oqalekisa thina akakwazi ukusiqalekisa ngoba ukhokho wethu ubusisiwe kanjalo nathi sisibusiso Njengoba untanda usho ukuthi isizukulwane isibusisa sasitholi kuNkulunkulu sesithola kodwa kuAbraham himself yes ngoba uthi uzobusisa yena hayi bona uAbraham uzoba uyise
Kwababusisile. Wababusisile kusho ukuthi njobe ezomenza isizwe esikhulu kusho ukuthi bonke laba babo bethamelela kuye bancela lento ekuyena njobe ekhuluma ukhumalo ngokufunda sifundisa lokho yikho phela thina sihlanya kubantu ukuthiwa sikhuluma into ephambene ngoba sithi abantu abaguli kunabantu abalele esibhedlela then ufuna siyichaza ukuthi why sithi abagula abantu abagula abazalwane sitshela ukuthiwa umzalwane sibani uadmithiwe esibhedlela thina masifika esibhedlela simtshela ukuthi uyagula sithi uhlaselekile la Hlaselwa umoya. Hlaselwa umoya. Ngoba sifundisa ukukholwa. Sifundisa ukukholwa ngoba uloyise walezi zizwe kuthiwa uzoba isibusiso. Simbuyisele esibusisweni sakuba ukuthi abafike la kulesibusiso abaguli. Isibusiso siyancela. Siyancelwa. Lo omnikazi waso kumele asithululele kulaba. Then uqala ibandla njalo sikhuluma nje liyaqala utshela uNkulunkulu ukuthi ngiyokwenza isizwe isiphi lesizwe qhubeka khumalo sizobona uthi ngiyakubusisa abakubusisayo nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa imindeni yonke yomhlaba yakubusisa kuwe imindeni yonke yomhlaba izobusiswa la kulo baba hayi lento abantu abakhuluma ngayo ukuthi iqembu labantu abawu7 sikhuluma ngomhlaba la ibandla njobe kwehlukanisa ukhumalo ilocal church kanye nomzimba lo baba uzoba uyise wezizwe zonke izizwe zonke bizobusiswa la khumalo ungami khona la ngifuna ukuthola khona ukuthi akuzokugcina ngezizwe kuphela okay besithi wayesesuka Abraham khona la ku3 qedela u3 ngiyakubusisa abakubusisayo ngiqalekisa abaqalekisa imindeni yonke yomhlaba yakubusisa kuwe yonke imindeni yomhlaba iyobusiswa la kuye now kuqala ke leli bani lemindeni yomhlaba ayikho nje uNkulunkulu ekhuluma ayikho lemindeni uyedwa lo muntu kuthiwa akaphume kulaba abantu ake silungise la ukuthi uphumelana uAbraham liqalelana ibandla kuGenesis uNkulunkulu edala umuntu ithi iBhayibheli ngaphambi kokuba udala umhlaba uNkulunkulu wasilungisela insindise emaphakadeni kunjani ngoba ubumba nje noma umhlabathi mawuke wathola amanzi uyonakala uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu uzokona wamlungisela insindiso kuthiwa nje engakadala uNkulunkulu emaphakadeni walungisa insindiso uqamba umuntu bakhona uNkulunkulu uvela umlungisela into yokuthi mayewa kulento uzongwela la akafika umuntu esewa nje mina eseyidini engazi ukuthi uwelapha uwela kuyinsindiso angazi ngizoyenza mhlawumbe belulu konke umuntu ayizwisise mina ngizalwe ngingaqokile mangizalwa nje uma wami mangiphuma nje esibelethini samama ngibelethwe esibhedlela ngangingaqokile ngicela ukubuza ukuthi ngakusho nini ukuthi mase ngingena ukhumalo esibhedlela ezongibona ethi hawu ntando ucashiyelana ngithi angigqokile ngizalwe vele ngingaqokile phela into yasho uAdam uNkulunkulu uthi uNkulunkulu anguboni Adam ukuphi uthi uAdam ngicashile ngoba ngibonile ukuthi ngihambaze ubegqokile uAdam eqaleni bengaqokanga so yini ekhumukile that was the time kulahleka lento kaNkulunkulu kubona inkazimulo so makulahleka inkazimulo Adam wayibona ukuthi unquni then kufuneka manje into ezobuyisela lento elahlekile angithi uyabona ukuthi ukhokho ulahlekelwe inkazimulo then kumele ibuyisele uNkulunkulu uthi iBhayibheli wayesevele ready ngensindiso then lensindiso izongena kanjani ngoba usonile lo mayeqeda ukona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamxosha ensimini eseyidini wabeka ingelosi la ezizogada umuthi wokuphila ukumuthi into ebangwala kuba ngumuthi wokuphila lo kuthiwa akawudle umuthi wokuphila akawudlanga unkosikazi wakhe ubuya nomunye umuthi uthi naloko singakudla uthi uthe uNkulunkulu singadli konke uthe singadla konke kodwa lo muthi singawudli kodwa bawudla lo muthi nase bewudlile bayeke ukuphila then ke baxoshwa ke kwavala ensimini sayidini kumele babuyele emthini wokuphila bazobuyela kanjani then kufuneka iplan yokubabuyisela emthini wokuphila manje kwenziwa iplan ke manje yokubuyiswa kwebandla iplan ke mayenziwa ake ngilinganise njengabantu abadevelopayo yazi makudevelopa kuzoba nedevelopment endaweni mina ngingazalwa ngize ngibe no45 kuthiwa lesiganga nje obusibona kwathiwa kuzokwakhiwa izindlu la mawubuza uthi sanini kuthiwa uyamazi umeya usiba nothi angaze ngizwena ngayo kuthiwa komeya sebekhona kwidemocracy oka9 lo khona lo qalo owahlonza lesi silokozana kasekho meya uqala namanje akakhiwa hayi ukuthi ema ofisini kamasipala kukhulunywa ngale kuyaxoxwa ngayo ibudget
yakhona kuhamba yona ukuthi sasiqale ngophase 1 endaweni ethize sesila. So ngesikhathi kulungiswa insindiso kwakumele baqhubeka abantu bebephila. Ngesikhathi bephila bagcinwe esabathini. Bagcinwe esabathini la ngaba elesonto. Ingakho sesichaza njalo nokumalo uma ungalaleli izinkulumo zethu noma singekho ndaweni ukuthi siyalihlaba isabatha. Asilihlabi ngoba lilibi. Silihlaba ngoba kwakwelokugcina abantu. Hayi amakholwa kwangewona amakholwa phela umuntu ogcina isabatha kwakuba abantu nje in general kuthiwa mayetholakala engaligcina ngesabatha umuntu eliphulile kumele abulawe nokubulawa kunjalo ofuthi ke isabatha kusilele sonto kwakwelesizwe sonke bagcinwa kuloko ngesikhathi uNkulunkulu elungisa insindiso wavusa abaprofeti abamemezela ngalento ezayo seyingena lapho ke indaba kaAbrahama la uNkulunkulu esezoqala leli bandla. Ngicela nje babamntanda ukuphula lapha ngingene ngisekele sisilapha encwadini ka Abraham ebizo ikhona isekelayo uthwini wayo siyeni kuyona lapho Galatians ukuze izwakale kahle sikhona right Galatians awufunde kule phezulu yeah ngizoqala nje ku verse 6 lapha ngaphezulu ku verse 1 nehlongo ngizofunda sonke bese ngiyakisisa ethi umoya uyamukelwa ngokukholwa sandalana amagama futhi okukholwa ngesifisa abazalwane bazi ukuthi insindiso imi ngokukholwa sihamba ngokukholwa njengoba lethi umoya uyamukelwa ngokukholwa uNkulunkulu ufuna abantu abazokholwa asinawo amacebo thina njengabantu namaqhingi esinawo esingeza nawo sithi ke mona lamaqhingi njengokuthi awunagama noma unegama therefore uzosindiswa alimi kanjalo ibandla laNkulunkulu ibandla laNkulunkulu lima ngokukholwa na u6 uthini ke sisendabeni kaAbraham yabakholwayo lithi nehloko ethi umuntu ulungisiswa ngokukholwa again now yabona buya ini ukukholwa umuntu uyalungisiswa ngani ngoba indaba nomsuka waleli bandla njengoba mntande sevezi ilapha kaAbraham wabakholwayo Abraham engenawo umthetho uqale ngoMoses Abraham uIsaac uJakob akusibo abomthetho kodwa siyezwa njalo uNkulunkulu mangabe ekhuluma ethi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJakob abantu abangazange bahlangana nomthetho abantu abangazange bahlangana nesabatha uzokuzwa namhlanje abantu abasebefuna ukuzositshela ngamasabatha ezif umuntu usindiswa ngesabatha umuntu usindiswa ngoJesu ngokukholwa phela period akukho futhi okunye okungenayo bese uthi usungenile la bese uyafundiswa ukuthi la kaKristu ngoba usembusweni usemzini kaNkulunkulu eJerusalem lasezulwini kuphilwa kanjani njengalokho incwadi ka1 Timothy chapter 3 sokuya nakuyona kodwa sizweni ke la uverse 6 uthini uthi njengalokho Abraham wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa kuyo ukuthi kungukulunga bamana khuma ukukholwa qala ngathina qale yena lozoba uyise wethu kunjalo so ngamanye amazwi umuntu othi akakholelwa kweLold Testament ayikho into esingaxoxa naye Funa siqale somshumayeza amukela uJesu abhabhadiswe because impilo yamakholwa iqala kweOld Testament sikhuluma nje indaba umuntu othi akakholelwa kweLold Testament elidala imsizivumeleni sisha awunaso esisho ungenaso esidala awunaso ngoba esidala sizale esisha kanti futhi bamntana ngiyaxolisa ukuphulukhulana nesithembiso sesivumelwano esisho uNkulunkulu azange asibeke nabantu besizwe wasibekwa neIsrael noJuda okuyinzalo kaAbraham uma ngawuthi thina sizothi ke manje kweOld Testament asangene kulona then asingena kwesivumelwano esisha ngoba njengalokho esho bamntana ngofunda incwadi amaHebheru nje 7 mangiphosisa ikhuluma ngesivumelwano esisha uthi nasi isivumelwano esisha engizosenza nendlu kaIsrael nobani noJuda meaning yonke lento esinayo namhlanje isuka le now ake mhlambe nje uzobuya bamntanda ngiqedelela ngoba ukhuluma le ithi ke njengalokho Abraham enjani wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi yini ukulunga sizo 7 ukuthi yazini ke ukuthi abakholwayo ibona bangamadodana bakholwayo yiba kusho ukuthi imbewu yokukholwa angeni umuntu ubaba kuza nembewu inzalo right imbewu yokukholwa ibekiwe kuAbraham akekho umuntu okethi ukholwa kuNkulunkulu engazange aba inzalo kaAbraham ngoba ukukholwa lokuza ngokuthi imbewu yaqala uNkulunkulu wathi imbewu yokukholwa ngeAbraham kuze lokhu kufika kuJesu uJesu Kristu mayefika ezemhlabeni uzokwenza lento bamntanda kayishoyo manje ukuthi kwakune plan kodwa le plan kuze kuphela kudlula amameya noma u6 ayenzi uJesu uzoyithatha le plan manje ayibeke into uzokwakha lendlu uzoyibeka lendlu iyakusho lencwadi mhlamba zwele sijampe sekuyona lapha ukuthi izwakale kahle kuyo lencwadi lo verse siqala ku verse 13
khona kuGalatians 3:13 ithi uKristu wasihlenga esiqalekuseni sani somthetho sokhuluma kahle ngelinye ilanga manje sinikele elinye ithuba le ndaba uthi umehluko kuphakathi komthetho nokukholwa ithi uKristu wasihlenga esiqalekuseni sani somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga kuphemthini 14 ukuba isibusiso sika Abraham ngoKristu Jesu sifike kuba bezizwe ake ngiphinde ubuza lawo yebo ukhumana mawuthi isibusiso sika Abraham kusho ukuthi uNkulunkulu uma yenike uAbraham isibusiso wamupha because manje asathola ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu sekungesakhe is Abraham fully in charge to this blessing. Yes ngokukholwa beyangamnani kodwa sivela kuye uNkulunkulu angani sifundile incwadi lapha noGenesis lithi uNkulunkulu wambusisa maye sembusisile vele sahlala ke luze ukuthi abakubusisa ngokubabusisa ethi ubaba uNtanda ke ngokusondela ke manje kuAbraham uyasithola lesibusiso sondela kanjani ngokukholwa uba indodana manje ithi indaba ke lana uJesu Kristu ukufika kwakhe emhlabeni kuseseyiyo leya plan ebesibona isiganga thina hayi ukuthi kuqalwe into entsha useza kwileya plan esasiloku sibona isiganga thina ngidlula amameya uzokwenza sezobeka ibuilding manje sezofaka imigaqo la kungena khona imigaqo afaka ogesi la kungena khona ogesi ithi ke le ndaba ukuba isibusiso sakho Abraham lesanikwa sona le Abraham waba namadodana wazwaba noIsrael kodwa lesibusiso besingakabekwa into plan nango Israel oba amadodana kalokhunjani kaAbraham ngokwenzalo why because lesibusiso bekuthiwa simele izwe lonke abantu bonke bezizwe umhlaba wonke zizwe zonke zomhlaba hayi kwabavela kwinzalo ngokwenyama kodwa bavela kwinzalo ngokukholwa ingakho ithi lana ukuba isibusiso sakho Abraham ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe isibusiso ngangobani ngoJesu hayi ngenye into sifika ngoJesu isibusiso sika Abraham esakho Abraham kodwa sifika ngayo uJesu Kristu uAbraham wathenja sizwe ke iqedela ithi ke ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa ke ngiyabuya ukukholwa kwakuyisithembiso kaAbraham njengoba eshulu bamntanda ukuthi kuthiwa wena uzoba umholi wesizwe saka Kristu kodwa hayi ukuthi usuhuye isazokwenzeka lento yenzeka nini ke uma uJesu ehle ezulwini wehla uphethe lesibusiso uAbraham wathenjiswa uJesu uzusiphethe usilethele kubani silethele abantu bezizwe ibandla abantu abakholwayo yebo bevela le ku-Old Testament mase Old Testament futhi mhlawumbe wa confusing that ngoba mabebe Old Testament bayibeka ngokwezivumelwano hayi ngokwencwadi umbhalo thina sibeka ngokombhalo sihlukanisile lokhu iBhayibheli ngokombhalo hayi ngokwezivumelwano so ibuya le indaba lemumva uAbraham ngoba uAbraham wenza ama correction yasensimini yase-Eden ama corrections la wenziwayo bonke abantu abakhuluma eBhayibhelini bazalwa uAbraham ngisho abaprofeta ngoJesu bavela kuAbraham after uAbraham kuqala inkonzo yabaprofeti bememezela ngalento uAbraham akuthiwa uzoyenza kunjalo bakhuluma abantu abeprofeta nje uIsaiah baxoxa ngoJesu engakafiki yilento uAbraham akuthiwe uzoyithola izizwe zizoyifumana ichain ayikho lento ehambishwa abantu behamba amaqoqwana bezama ukuthi bayibandla abanegama banagama basontele ekhotheni bakusontele endlini bakhonza no ayikwenzi lokho ibandla nje liuniversal bandla liuniversal yebo then ama local churches noma ungaqala umbutho it's governmental lento ekhona ukuthi emhlabeni yonke into ayibuseke it's governmental because umuntu engabuseki angahlinza abantu la endlini ningamazi ukuthi ubani lo hlinza abantu wenza nje obehlanganisa abantu asinandaba namagama thina imbutho leyo into esamqoka ukuthi ungenile yini ebandleni ungene kanjani lo Abraham ekuthiwa isibusiso sizoza esivela kwesoza ngoJesu yingakho isango lensindiso ngelona igama lesonto isango uJesu silwa leyo nje kuphela and once wangena kuJesu ungena esikolweni waya so sifike emngcwabeni wakho sesikolweni wena ungaphumanga ngoba usuzofunda kuze kuyofiwa la ufunda nje ukuthi khabo Jesu loka Abraham loka Jacobe loka Davide ufuna ufundisa yingakho
bemkhomba kokhokho bemkhomba koDavid akusingane yabo yingoba lesibusiso lesi esikusona sivela kanjani akusingane yabo njengoba uzabantu bedidizela abantu bebuza imibuzo ukuthi kanti okabani ngoba kuthiwa indodana kaDavid abanye besho lokho uzalo lolali ivangeli uzalo laleli ivangeli bonke labantu esikhuluma ngabo ababona bendlu yobukhosi abantu kazana kodwa abacreatelwa uNkulunkulu umbuso wobukhosi ngoba ezodala lenkonzo ayilethile now ikhona into ukhuluma lazokhuluma ngayo ingaphakathi la kulendlu ngoba lendlu mayisikhona ayivane nje bendlini ezinto zangaphakathi ezenziwayo kuyona yasekukholweni asenzi noma yini yingakho ngisho sikhuluma ngokugqoka sikhuluma ngokudla sikhuluma ngani siyayibheka izinto ezenziwa la ngaphakathi yebo yingakho kusiletha isithi draw attention bazana ukuthi nansi indaba la sivela khona njengoba sina lendlu ke umisiza uyafika la uAbraham khona elala ayilali lendlu yaqhubeka ngithe umeya oqala uphumile esikhundleni ngena omunye kuzalo Isaka kodwa iplan lokimi akasasho uNkulunkulu kaAbraham ngizokubusisa uthi Isaka ngizokubusisa ngesibusiso sikayihlo engamthembisa sona yeah kuqhubeka iplan kuvela uJakob uqhubeka isibusiso uthi wena ngizokwenza isizwe esikhulu ilento ayisho kuAbraham uthi yoba uyise uzizwa zonke ngiyakujika igama bayafa labantu kodwa iplan imini uthi awusuda Jakobe wena usiyoba uIsrael ngoba uIsrael isizwe sami hayi lento yambisho abantu bonke ukuthi sithandaza inkolo yamaJuda silandela kwasho uNkulunkulu wathi usezoba uIsrael ngoba kuzoba isizwe sikaNkulunkulu yabona isizwe sikaNkulunkulu Israel isizwe esiunique esingaveli kwezinye izizwe esasungulwa nje ngicela ukukuphula ukugcwalisela lapho ngoba labazalwana abanye bafundisa ukuthi amaKristu awasi Israel amaKristu Israel ngeke ukholwe kuJesu ngabe uIsrael asisho njalo isizwe lesi asisho lesi izwe lakwa Israel sishabakholwayo thina sishabakholwayo ngoba Israel kamoya hayi lo yana ufuna ukusindiswa lo yana wamukela uJesu ukholwe lokho bayilwela khona abakubangayo babanga lezi zinto ezibangwa la emhlabeni nje ezibangwa iEFF neDA neANC neIFP lokho abakubangayo akuhlangene nathi lokho abakubangayo oyela nani bayibangela nje izinto labantu loya kumele aphenduke wenyama lo sikhuluma ngoIsrael oza ngokukholwa enye into mhlawumbe icacile before ngifunda lencwadi akusibo bonke abazalwa ulokhu Abraham ababa uIsrael yes khumbula kunendodana yesiqilakazi eyaxoshwa endlini kwathiwa indodana yesiqilakazi angeke ilidle ifa kanye nendodana yesibusiso ebona kaSarai right so incwadi yakusho lokho futhi ukuthi akusibonke ababezelwe uAbraham ababe uIsrael Israeli kwakuumuntu ohamba ngobuqotho phambi kaNkulunkulu naneqiniso funda mhlawumbe ngelilanga so ngifuna ukuthi ngiyigcizelele la na incwadi yaGalatians lento esho babulo kunjani baba untanda sifundi Galatians 6 sizwe kahle ukuthi ibandla leli current lu Israel kumoya noma lu Israel kaNkulunkulu yes sorry ngizofunda ngoGalatians new abantu basho nje abathi New Testament bathi zonke izinto bayithatha nayila ukhona into amazwi awakhulumayo umpostoli Paul from verse 14 kodwa ku 16 uthi kepha kimi makungabi bikhona kanye ukuzibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe uthi angingabi khona ini ukuzibonga kimi futhi angizibonga phela ngani ngisiphambano semeqhubeka sethi ngokuba nakusoka nakungasoki akulutho isidala esisha kuphela uthi indaba la ingumuntu omusha ayisami ngomthetho ukuthi fanele usoke noma ungasoki sesisusiwe manje kulesa zivumelwano sokusoka nokungasoki sokubagcina kwesokubagcina yes so manje usithi indaba ingumuntu onjani omusha ngokusha yasethi ke ku16 bonke abahamba ngalendlela yiphi indlela yokungabongi kodwa ukuthembela esiphambanweni right uthi makube kubo ukuthula nesihawu yebo kuIsrael kaNkulunkulu yebo kuIsrael kaNkulunkulu hayi iIsrael lo lenga kumaPalestine Israel kaNkulunkulu so uIsrael isinguye ngezathu ukuthi inzalo kabani kaAbraham igama elithi Israel lavela ezulwini akazethanga uJakob wabambana noNkulunkulu ubusuku bonke
wayesethi ngishintshe igama leli gama likaNkulunkulu akusinto engavele ishintshwa abantu imiswa abantu bese kuthiwa ansesu Israel ngoba line meaning there is why namaKristu ligama nalo ngoba sifakwa kuwe futhi lo mbuso kabani kaIsrael yes but bamntanda ngifuna sithinteke le ndaba othi sizoyithinta sifuna abazalwane baqaphele kunefundo njengoba eshilo siqale lapha encwadini kaTimothy sifuna abazalwane baqaphele kule ndlu le kundlu yokukholwa uyafundiswa kuumbuso lo ukukhanjwa kanjani kunezinto njengoba esho bamntanda ezikhona njengombuso waseSouth Africa kunezinto embusweni waseSouth Africa ungathi maye eZimbabwe ufuna ungatholi kodwa ukhona kuphi umbusweni waseSouth Africa wala umusuka le embusweni waseZimbabwe uza la kufanele lezi zinto lezi edingakala embusweni waseSouth Africa kwenze njani uzenze ngoba usembusweni kabani waseSouth Africa so nabazali basembusweni kaNkulunkulu kunezinto zakhona sizwe lapha ku 1 Timothy chapter 3 uverse 14 to 16 ngizoshesha nje bese ngiyaqhuma ngakuyona ithi ke lokhu nginilobele khona ngithemba ukuza kuwe masinyana 15 athi kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu bahambe kanjani kuphi endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo indlu kaNkulunkulu iyibandla likabani kaNkulunkulu iyinsika nesisekelo seqiniso kuyadingeka ukuthi abantu bazi ukuthi khanjwa kanjani hayi local church sikhuluma ngomzimba emzimbeni kaJesu uphila kanjani uyaqhubekana nofela church ngaba nezinqumo zayo ngenxa yokuthi yona ihlala iSoweto ayibafuna abantu bakhe babhekele bangakha babhekele mayakindle esonto ke nayo izobheka le kodwa masikhuluma ngebandla kuthiwa kulibandla hayi local church lezi zinto zimiselwe ibandla lonke noma ngaba sembuthweni wase-assembly noma ngaba kumuphi umbutho kodwa ibandla nje lonke lento ukhuluma ngayo sifuna ukulungisa lento ingabikho lengxoxo le ethi laba banegama laba banagama uma nje uyithandela ukukhonza ungenagama awunacala kumuntu kodwa lokho akwenza ube libandla ibandla kulona iqembu labantu abathize phela amasudu aqoka abantu abayibiza ngabantu abayibandla abangenagama baqoka lamasudu esiwathengayo bathenga phepho nabo futhi benjalo nje baqoka izicathulo lezi zaka Daniel namabhayibheli futhi abafunda yiwo lawa aka King James umehluko uqala ukuba khona mawungena ebandleni hayi eqenjini eliyibiza no ayiqali lapho noma ningasontela esikoleni nithi nina nanicula esikoleni nicula ngendlela engabhalwanga emaculeni abhalwe umuntu kanti iBhayibheli libhalwe ubani ngoba libhalwe umuntu la inki lo into la esikhipha sikhipha intando kaNkulunkulu la lona inko ngisho iBhayibheli noma ungathiwa uzenza ikholwe livutha lizegqimuke ngaphansi walithenga uzothenga gcineni no ukuthi uzothi lenzwe system yasemhlabeni igcineni lona lo sizolithenga ngoba uinki namaphepha lokugaywa umshini lo wala emhlabeni kunjalo into esikhipha la sikhipha intando kaNkulunkulu noma ngathi nina ninalo ibandla kodwa nizokhonzela egameni ekuthiwa kuseklasini then singaninika igama uthi nibandla la seklasini nini futhi nizokhonzela emhlabeni la nizothenga lama mic lawa nosebenzisela nicule ngawo la kusemhlabeni bafuna nestudio zasemhlabeni mangabe indaba isekho ngasemhlabeni ngoba yeze estudio zasemhlabeni but asindlule lapho sigcina sikhuluma enyini now sifuna ukuxwayisa abazalwane ukuthi ngathi ngiqale kanje bamntana ngithi direction nje incekweni uNkulunkulu ayibizile uma kukhona inceke ethi mhlambe ekukhuluma ngokweshumi ukuthi ebandleni la ekhonza khona akungakhishwa ayingathi akukho ayithi ayikholelwa kuko khumbule thina sesivumelwaneni sosimi ngokukholwa akamusa ukufuna ukuqeda ukukholwa kwabanye ngoba le nkonzo asiyenzi ngomthetho yokweshumi siyenza ngokukholwa ngizokuveza lokho so makukhona umzalwane othi ayithina nje ebandleni la sikhona okweshumi sisebenzi akangathi akukho akathi angikholelwa kuko ngoba bakhona abazalwana abakholelwayo kuko sizobheka ukuthi okweshumi kumisela obani uma yena okweshumi engakholelwa kuko ngabe umile yini kuloyo right asibheke okweshumi ukuthi kusukapi okweshumi lapha encwadini kaGenesis uchapter 14 sizofunda nje uverse 18 19 and 20 amen
Cela uyifunde nje ngigijima isihloko sithi Abraham noMelchizedek. Yeah. uMelchizedek uJesu uyichaza ngelinye khona abantu abafunda Hayi kuma lichazi khona. yeah uJesu ikhona uMelchizedek nje uJesu ikhona kumaHebrew uJesu kodwa manje umehluko ukuthi uJesu usezaliwe sesikhuluma ngonyama kodwa umoya wawukuyo uMelchizedek umpriest kaNkulunkulu ophezulu konke akazalwanga akana nina akana umoya akanasiphelo lo wayesebenza unyama lo wazalwa indoda ngoba unyama ukuzalwa kwakhe kaJesu weza ngentando kamoya kwaye umoya kuMaria kwazala ubani unyama wehluka kaJesu ngokuzalwa kwakhe lo compared to thina nalapho inyama kaJesu kakhulu icacise le ndaba yokuthi uJesu uhlanganile noAbraham yebo ngoba akakwazi ukuba umholi webandla angahlangani nomnikazi webandla nangula futhi uye nje obehambe eqala obizwa Abraham asibeke kanje angathi nangetshela abaJuda ethi mabethi leli tempelo baba bathatha iminyaka belakha umuntu uzolakha ngosuku olodwa uyazi ukuthi uAbraham baba kwathi bathatha iminyaka wathi ngahlangana noAbraham uthi before Abraham I am uAbraham ubizwa lo besikhuluma ngayo uthi uyambiza uJesu athi ngichaza ukuthi ibuya lithi izwi kaNkuluNkulu iTestament senithetha iTestament isithembiso lese will yebo mofunda incwadi yamaHebrew iwill ayibi effective umuntu oyibhalile esekhona ubani kothembisa uAbraham ukuthi wena Abraham ngizokubusisa futhi uyoba uyise wezizweni uNkulunkulu angini ubani wafa ukuze iwill ibe effective ngoba ithi zikaNkulunkulu uJesu ngoba uyo wathembisa phela ubhala iwill uma wena mnikazi wewill usaphila iwill iba ineffective noma ngingafuma ngakho kuma lilungise into ungakayifundi lo ncwadi funda uIsaiah 59 58 silungise lo Jesu kwayena aziwe ngoba inkinga bacabanga ukuthi uJesu noNkulunkulu abantu ababili o58 noma usho 9 59 la ithi khona uNkulunkulu wakhumula ingalo umkhono wengalo yakhe umuntu oyedwa uJesu Jehova Jesu nje uJehova funda uverse 1 qala kuverse 1 ngekho munye Mawukhuluma ngoJesu ukhuluma ngoJehova wadala izinto zonke. Ukhuluma ngoMuhammad ukhuluma ngalomuntu owabole emathuneni. Yebo. Mawukhuluma ngolokhanyana ukhuluma ngalomuntu osewabole emathuneni. Uma ukhuluma ngomasango ukhuluma ngomuntu osewafa. Mawukhuluma ngoShembe ukhuluma ngalomuntu owangcwatshwa emathuneni. Kuhlelo omunye njengamanje omdala wangcwatshwa. Lana sifuna ukukhuluma ngomuntu ongazange angcwatshwe ophilayo nethuna lahluleke kumgcina zanga nje azangcwatshwe. Kwathiwa noma kuyothuna kwathiwa ukuthi akekho uphumile ethuneni. Uma ukhuluma ngoJesu ngathi usenombuzo lo ngiyafisa phangena yeah angithi mawuthi uJesu futhi uNkulunkulu kodwa ubaba indodana sini okay asichazise ukuthi izodeviate ke manje kodwa ke mhlambe cha kodwa umfundo uIsaiah 59 azozo qala ke Isaiah 59 uzozo ukuthi makukhulunywa ngoNkulunkulu ngoba uthi kancane futhi uMelchizedek yeah so buyela kuyena lapha siyakuyi vele uma engena kokweshumi uzokhuluma ngaye uMelchizedek ungakhathazeki bengifuna siveze nje uJesu ukuthi ingadidi abantu lento ukuthi uAbraham ubani lo emthembisa uyu Jesu wayethembisa uAbraham that's why mayitshela abaJuda ethi nina ngiyamazi uAbraham ngahlangana naye before manje bathi wena umncane wahlanza u50 kodwa uthi uyamazi uAbraham uthi uyamazi uAbraham that's why ke la fana sicacela ukuthi ubani uJesu ake sizwe imvesi banje babu qala verse 1 okay ithi sono nokusindisa ithi bheka isandla sika Jehova sifinyeziwe kuba singasindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububenu bonahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibisithile ubuso bakhe kini ukuba ningezwe ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu umubi khumala ngathi 58 1 okay ithi ke memezani ngezwi elikhulu ungazibambi uluphakamise izwi njengelecilongo utshela abantu bami isiphambeko zabo indlu kaJakobe izono zayo nokho bangifuna izinsuku zonke bathanda ukwazi izindlela zami ithi njengesizwe esenza ukulunga singayishiyi ukwahlulela kukaNkulunkulu ufuna isidlule lesingayilungisanga okay mhlawumbe sobuya kuyona ngoba nale izayo ngoba icacisa ukuthi uNkulunkulu wakhumula ingalo yakhe okay asizwa la khulu ihlumela uNkulunkulu ekhumula ingalo kaNkulunkulu kunjalo ingalo kaNkulunkulu kusho ukuthi unguye uNkulunkulu asizeni lana kuIsaiah
nangu Isaiah uyiveza ngokusobala Yes. indaba kaJesu sizokusekela ngalo bamntanda show Yeah. Isaiah 9 uverse u6 silaleleni ithi ke ngokuba sizalelwe umntwana saphiwe indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe kuyakuthiwa umluleko omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise onguna phakade inkosi yokuthula ngifuna silalela amagama Yep. umntwana uzelwe kodwa indodana izalwa ngasiphiwe yavile emazulwini lesithi umoya kodwa unyama umntwana wazalwa abantu basale enyameni makukhulunywa ngoJesu bese bethi pho mangabe uNkulunkulu wafa kanjani mangabe uNkulunkulu wayekuthiwa indodana owazalwa unyama oyindodana kumoya ngoba nokuzalwa kwakhe kuyintando kabani kamoya unyama lo yawenza ngani so but ngelila uvela sikhuluma ngendaba yobudodana but ngifuna si-underline si-underline amagama la ithi umluleko omangalisayo siyazi igama likamoya ingcwele le besithi uNkulunkulu onamandla sinabo uNkulunkulu ababili ithi uJesu umntwana lo wazalwa nendodana esiphiwe yona uNkulunkulu onamandla mayiqhubeka ithi ke uyiso ngunaphakade asinabo oyisa ababili ezulwini okuyiso omncane okuJesu bese kuba uyiso omkhulu lo esithi uJehova uJesu uJehova ngqo ngoba nasekuzeni kwakhe uJesu isithembiso kuMalaki bekuthiwa usuku likaJehova liyeza athi uJehova mekhuluma noMalaki athi nyeza kodwa ngizothumela inceke yami ubani uEliya Yes. wafika uJohn wathi uJesu kuMatthew 11 nangu Eliya manifuna ukumukela lokho okay bamntanda bese Isaiah 53 verse 1. okay 53 verse 1 Yes. amen so ithini ke incwadi la ithi ke ngubani owakholwa ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwe bani na Ingalo kaJehova kwembulwa ingalo la kaJehova. Funa uyizwe leqhubeka phela. besithi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe Kukhula ingalo kaNkuluNkulu. Yebo. Yakhula ingalo kaNkuluNkulu njengehlumele phambi kwayo nanjengempande emhlabathini owomileyo Yebo. yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke yayingabukeki ukuba siyifune ingalo njalo kaNkuluNkulu lekhulayo. Yayingabukeki ukuthi singayifuni qhubeka ukuthi yenzani le ngalo. yayideleliwe yashiwa ngabantu umuntu obuhlungu wazi ukugula Yazi ukuthi yaba umuntu ogula yaba senyameni ingalo kaNkuluNkulu. Wenza ingalo yakhe yaba umuntu uNkulunkulu. Qhubeka sizothi ukuthi ingalo yenzani izinto yazenza uzobona ukuthi ingalo kaNkuluNkulu le. yeyiswa injengo sitezelwa ubuso ngabantu asishanga nto yalutho kepha yazithwala izifo zethu Zathwalwa ingalo kaNkuluNkulu izifo zethu. Ingalo kaNkuluNkulu kwale ngingalo qhubeka khona lokho ngifuna icacela ukuthi ingalo le kaNkuluNkulu yabetshatha ubuhlungu bethu kodwa thina sathi ijeziswe ishaywe nguNkulunkulu uNkulunkulu ngayishaya ingalo yakhe ayijezisa ingalo yakhe uNkulunkulu akwazi ukuthi Jesu ingalo yakhe le lithi ingalo yakhe yakhula njengehlumela yaba umuntu nanjengempande yashona phansi yathwala izono zabantu yathwala izifo yebo yalinyazwa ngenxa yesiphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijeziso siphezu kwayo kuba sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe thina ingalo nje kaNkuluNkulu bengifuna leyo ndawo nje ingalo kaNkuluNkulu akunabantu ababili ingakho sesiwahlonisela amaMuslim ukuthi cha debate thina Muhammad nje wangcwatshwa wafa kwaphelela lapho wayengeke uNkulunkulu ayingcwabe ingalo yakhe ngoba uyena oshoyo ukuthi ukhipha ingalo yakhe ulungisa le yanto yasensimini yaseEden le yanto yasensimini yaseEden ulungiswa yona ijobe dedela ingalo yakhe kuba izothwala izono zabantu akubona abantu ababili silungisa lo monakalo khona ogcwele ebantwini engqondweni zabo ukuthi uJesu noNkulunkulu abantu ababili ungaqhubeka ke khona so mhlambe sibuyele sesizovala singazibe lokhu njana lapha kuGenesis sifuna ukuveza ke njengoba besabuzile uGandhi indaba kaMelkisedeki sithini ke kubantu abazalwane kunenkonzo ekhona la phakathi kodwa lezi inkonzo zivela kumuntu oyindodana kaAbraham ngokholwa sithini zivela noma zenziwa umuntu okholwayo kwincwadi kaGenesis 14 from verse 18 kunento eyenzakalayo phakathi kukaJesu
noma kaMelchizedek noma Abraham silaleleni ihloko sithi o Abraham noMelchizedek verse 18 uMelchizedek inkosi yaseSalem waletha isinkwa newayini ngifuna abazalwane bayi-underline indaba yesinkwa newayini bese ithi ke wayengumpristi kaNkulunkulu ophezulu konke siyaqala iBhayibheli lonke ukuzwa ngenkonzo upriest kule ncwadi uzongicorrect bengabe bikho abapriest siyaqala nokuzwa negama nje lithi umpriest bona naku sesiyatshelwa ngesidalwa sasezulwini akusumuntu lo ngako ngale ncwadi namaHebrew kuthiwa yini akanayise akananina akanazalo so isidalwa sikamoya the term isidalwa I'm using that term for a lack of a better word akadalwanga uMelchizedek akasqala ngoba uNkulunkulu uqobo kodwa enza umsebenzi phakathi kwakhe nabantu esimeni sendoda noAbraham kwadinga vele ngalendlela kwavela ngalendlela ke la kukhona into azoyiqala enkonzweni yesibusiso le yasesishilo ukuthi lenkonzo izoba khona sizweni umlethela isinkwa umlethela iwayini angingene lento uJesu kuMatthew 26 verse 26 uhlephula isinkwa uthi thabathani le kunjengomzimba wami ohleshilelwe nini isinkwa umzimba wami ubuthatha ikhaphe ayinelo khunjane newayini uthi phuzani kulesitsha ngokuba lokhu yigazi lami again uJesu njengoMelchizedek unika abazalwane abakholwayo isinkwa esingumzimba wakhe newayini okuyigazi lakhe nangu uMelchizedek unika Abraham isinkwa newayini khona ke sekwenziwa uAbraham siyaqhubeka ke sithi mase nikiwe uthini uMelchizedek sizweke ithi ke mayiqhubeka ku19 wambusisa wathi uMelchizedek ubusisa Abraham wathi ke manje uAbraham akabusiswe nguNkulunkulu ophezulu konke umdali wezulu nomhlaba bese 20 makabongwe uNkulunkulu ophezulu konke onika izitha zakhe esandleni sakhe kusasho uMelchizedek uthi uAbraham makabongwe wena busiswa bese kubonga uNkulunkulu ophezulu konke onikelile izitha zakhe esandleni sakhe umzalwane before kuzothi umzalwane la le kwelika moya usuke esenqotshelwe enika uNkulunkulu amandla ukuthi anqobe isitha sakhe susathana awuvela usindiswe nje la unqotshelwa kwelika moya uthi wena uyizwe insindiso la usulwelele la ubuvalwe khona uboshwe khona umuntu yaboshwa kwelika moya lokho akwenza uMelchizedek akusho la usho into nakuthina sazokwenzeka ensindisweni njengoba sizonikwa isinkwa nani newayini sizophinde sinqotshelwe kuphi esitheni sethu esingubani usathani sithe somphefumulo wethu asizwe ukuthi Abraham wenzani lenkonzo noma lokhu kwenza kaMelchizedek wavusa iphi inkonzo kuAbraham verse 20 uthi makabonge uNkulunkulu ophezulu konke onike izitha zakhe esandleni sakho nawe asizwe Abraham wamnika okweshumi kwako konke for the first time okweshumi ubani watshelwa Abraham thakhe okweshumi uNkulunkulu uphi cha yini ukholo silapho ke uAbraham ngenxa yalento uNkulunkulu amenzele yona ukuba amnika isinkwa amnika iwayini amnqobele ezitheni noma anika izitha zakhe kuphi esandleni sakhe useletho kweshumi kuyinkonzo yokubonga evela ngokukholwa ingakazi ibhalwe nda futhi engezi ngomthetho ayinamthetho la eza ngokukholwa bonke abakholwa abangamadodana kaAbraham obusisiwe noma okholwayo obusisiwe ngoAbraham uma uKristu uJesu eza uzofeza inkonzo ayeyifeza eyithembise lapha kuMelchizedek ulethe isibusiso uzogcwalisa isibusiso kwakhe indlu njengoba sishilo iplan izobeka iplan iplan sekuyandlula iplan zokwakhiwa uJesu mayefika that is why keep the actual thing okumzimba wakhe hayi lesinkwa lesi but now ngifuna si-underline la nayo into abayishoyo bathi okweshumi ukukhishwa kokulimile kwakukhishwa bakhuluma ngokomthetho asikhuluma ngokomthetho thina sikhe emthethweni sikhuluma ngokweshumi ngokukholwa wayengalimanga Abraham la wakukhipha kokwempango so ukusho ukuthi okweshumi ukukhipha noma ngabe kuphi kokwakho ngalokho uNkulunkulu akubuza ngokubusiseka kwakho asigcwalise leyo akulimited ekutheni fanele kulime asigcwalise masishani lapha na kuLukhuna 28 bamntanda sengihamba kakhulu isikhathi sithi hayi ukhululekile kodwa angazi isikhathi sithi isikhathi okay sithi nje kancane umthini sinani yes right okay 28 bazalwane
uGenesis 28 sizwe sifuna uunderline lento sicorrect lento ukuthi okweshumi bese besithatha besibusela emthethweni asikhulumi ngokweshumi thina ngokomthetho sikhuluma ngokweshumi ngokukholwa inkonzo yabantwana bakaNkuluNkulu endlini kaNkuluNkulu futhi kunomsebenzi mhlawumbe ngelilanga siyobuya sochaza ukuthi yini umsebenzi wakhe ngoba ulibona ivani selishisha umsebenzi yeah u1 Timothy chapter 5 yeah umsebenzi uverse 17 uphinde ube ku1 Corinthians chapter 9 ukhuluma ngayo ukuthi wondla abazalwana ababizwe uNkulunkulu neminye imisebenzi eminingi neyintandane ebandleni oyenza ulibona ivangeli lishisha nje abantu balwela ukuthi imali bo ayibekube engayi uNkulunkulu ngoba bakholele ekutheni uma uthatha imali uyinikele ebandleni ondla abafundisi abazalwana abalwela inyama balwela into zabantu la sikhumela uNkulunkulu ukuthi abazalwana bakholwe ukuze bazokwenza lezi inkonzo ngokukholwa bese kwenza umsebenzi kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu embusweni khumalo asikwazi thina ukukopolota izinto eziphakathi khulume ngezinto eziphakathi ungakhulumi ngendlu ngoba ufuna uqala ungenisa umuntu endlini yokukholwa bese efundiswa into zangaphakathi awukwazi ukuzoba kopolota izinto ezingaphakathi uthi ezangaphakathi bangazenzi sebengenile bakhiphele ngaphandle ingakho ngithi labantu bakhipha abantu ekukholweni yebo babahlubukisa ekukholweni babafundisa izifundo zabo babakhipha endlini babakhipha embusweni babanika izifundo zamadimoni izifundo zenyama izifundo ezimingi embone abantu okuyizifundo ezifile umuntu engumntwana kaNkuluNkulu enzelwe lenkonzo yokunikwa umzimba kaKristu wanikwa igazi likaKristu wabusiswa ngobunqotshelwe kuSathane lesi senzo sikasivusa inkonzo yokubonga ngokweshumi abafundisi amasonto namabandla wakhiphisa abantu okweshumi kuyakholwa la sisekukholweni yini okweshumi ake ngichaze masishane before ngilukhunjana okweshumi ukuthi uma unezinto ezu10 khipha kugodwa awukwazi umzalwane okholwa ukuthi ungakhala uthi wena usele nezinto ezu9 ulwele okugodwa ulwe nje uzube bovu uzongena ama platform afana nalawo uzotshela abantu ulwele ukuthi wena awufuni nokugodwa baze bathini ke bathi silwele ukuthi asifuni nokugodwa ngoba sifuna ukukhipha ku6 bacathi sizingane thina akekho umuntu ongalwela ukukhipha okugodwa bese uzokhipha ku6 ngoba ukukhipha ku6 akanandaba nokuthi khona abakhipha okugodwa noma bakhipha ukungaki yebo lo ndaba la abantu laba balwela ukuthi bangakhiphi lutho ngoba bathanda imali banenkonzo kaJudas kodwa sifisa sicace kubazalwane ukuthi asizelanga ukukhuluma ngokweshumi sikhuluma ngendlu kaNkuluNkulu ukuthi uma abazalwane bakhipha endlini kaNkuluNkulu bakhipheni all out msana bayekisa izinto zikaNkuluNkulu bakhipheni nambe nabo nobadukisa sebe bakhiphile vele bathathe nobadukisa manje babuyisa endlini kaNkuluNkulu sobafundisa izinto njengoba sibafundisa ukugqoka nje sibafundisa into esezwini njengoba sibafundisa ukuthi abahlukane nezinwele zonondindo sikhuluma ngento esezwini yonke into esifundisa isezwini likaNkuluNkulu and enye into abantu emele bayazi laba apostoli baba bagxile kubo bakwi New Testament uyena umpostoli wabo uPaul othi yena lo ethi leli ibandla uIsrael owayahamba ehlano waphuza edwaleni uthi lona lelo dwala lelo linguKristu lelo dwala uma lelo dwala laphuza uIsrael linguKristu then bafunani ke pho abantu kwi New Testament lot ngoba leli dwala ekhulunywa liku old alikho kwi new angeke ufundise ngeNew Testament Old Testament ungekho kuyona futhi ukhohle ukukhuluma ngensindiso ungakhuluma ngeOld Testament yini uzothi yini ngoba nasi nayi phela ibuya kuAbraham uzongithatha uAbraham ngoba sebegcina sebethi ke sebenza ngathi insindiso bamntanda yalethela abantu bezizwe insindiso ayiqhamuki abantu bezizwe abapostoli bo12 akuwamaJuda kuIsrael yase izake nakuthini manje bafuna ukuyisetha sengathi insindiso akusekho umJuda osindiswayo wagazi insindiso ebesendlalelo ngamaJuda kwavela wathathwa abantu bezizwe kanti buya kuwo amaJuda uJesu Kristu mekhuluma athi insindiso ingamaJuda yiko ngithi mina khumalo sasodinga ethuba sibuye sizochaza ngoba kwayona uthi iqalephi insindiso uthi isabalana lokuhlangana eJerusalem lomhlangano ababewona iwona wazala ukuthi thina singene masibuya bamntanda sicela siphe mhlambe ipicture umuntu osekhaya ukuthi masibuya bangalindelani mhlawumbe okay so wenze ekugcineni uthi siqedelelana aselapha encwadini kaGenesis 28 uverse 20 sizwe ngifuna nje ukandalana indaba yokuthi okweshumi kukhishwa kuphi u20 ukuthi uJakobe wenza isithembiso wathi uma uNkulunkulu eyakuba nami angilondoloza kulendlela engihamba ngayo angiphe isinkwa sokudliwa nasi isinkwa futhi nezingubo zani ngiphiwa ubani Jehova verse 21 athi ukuze ngibuyele endlini kaBaba ngokuthula khona uJehova uyakuba uNkulunkulu wami 22 nalelitshe engilimise libe yinsika
liyakuba indlu kaNkuluNkulu uthi nakukho konke ayakungipha kona ngiyakumnika okweshumi utshelwa ubani uJakobe bazalwane ake nisiyeke bandla yazi mina ngiyayicela lento asizwekelana babu ntanda uthini uthi kuko konke akathi ukuthi ngizokutshala kuphela kuko konke including nemali ubaba asizwe babakho ukhipha okweshumi engatshelwe umuntu umkhulu wakhe ingane yakhe futhi ikhipha okweshumi ayitshelwe umuntu awukho umthetho but le nkonzo zivuka ukuthi wena uNkulunkulu uyangibusisa unginika okudliwayo kuyisinko unginika okwembali mina ngoba nginikwe uwe ngiyokunika ngizobonga nami inkonzo yokweshume yokubonga okuvela kubazalwana abakhulu asikhulumi nomuntu ongakholwa la lencwadi le kaMatthew ka Genesis 28 awukangena uLevi la akangena umthetho la awukangena uDeuteronomy la oExodus la sebekhanjwe endleleni iIsrael lezo zinto kukhulunywa ngeIsrael sebuye sedukile useyakhandelwa ngoba uyabona ukuthi udukile ukuthi nazi izinto zokhokho beni. Now lenkonzo yokweshume yokukholwa inkonzo yokubonga kuNkulunkulu there is why to keep okodwa koku10 but akukhishiswa umfundisi ukukhishiswa ukukholwa njengalabo batshelwa ubani Mongakhiphi futhi ungakhipha akusoko umfundisi akusoko lokho okwakho wena mzalwane Abraham ezokukhipha kuba noba kumfundisi omdala wena mfundisi oqala kuleli bandla ayibona indaba and usayosesendabeni kaAbraham uAbraham uyakhipha ukunika iMelchizedek na umbuza bawubuza bathi ke kusebenza umsebenzi umuntu the question is njengoba sizwa kuthiwa la lo uJakob uzokukhipha kuNkulunkulu wakunika abantu babengekho abapriesti la uNkulunkulu wakwenzani why namhlanje sihlupha ngezinto zokukholwa ngoba thina sekucacileke kithi ngoba inkonzo yethu ayisayisisithunzi kwakusakhulunywa ngesithunzi la inkonzo yethu sicacile sekuyazi ukuthi ke le nkonzo mayiphuma iyosebenza endlini kaNkulunkulu njengoba kukhipha uJakobe lo wakunika uNkulunkulu kwenziwani nasa kufika emthethweni yabatshela ke futhi ukuthi uzosebenza kanjani yebona indaba senisho ukuthi sesinesithombe yabo thina kwethu kuhle kakhulu ngoba uthi uNkulunkulu mayebiza abapostoli uthi ngiyanibiza ningaphathi Silver na Goliath hambani ngizokondliwa phambili so sesiyazi lenkonzo yenza umsebenzi there is why abazalwane besamile ekukholweni saba nevangeli eSouth Africa kusuka abazalwane beqhama koCanada betshela abazalwane eSouth Africa bathi nowazelanga imali siqhasiwe la sisuka khona benikiwe financial support ngani abazalwane babethembekile kule nkonzo yenza lo msebenzi uthi uhambisa umsebenzi wevangeli wondla abazalwane ingaqali kubona noPaul uyakusho ethi mina nganikhonza ngemnikelo yabanye uma ngiza kini nje ngathatha ropa amanye amabandla ukuze nina nginikwazi ukunikhonza ethi nje nani bazalwane kwenzeni kwabanye khonzana abanye ingakho mayisebhala incwadi ethi ngiqoqa iminikelo kini bazalwane kuzivangeli lami noma ethumela isikhonzo ethi nimnake lo muntu engimthuma phakathi kwenu uyisikhonzi kanye nami nimnakekele ekusweleni kwakhe nibe khona Melchizedek uAbraham unikeza uMelchizedek sithe uJesu uMelchizedek uMelchizedek ukhipha isinkwa newayini wabusiswa Abraham asinaye yini thina abazalwane uMelchizedek ngabe uKristu akasuma uMelchizedek nanga phela ku 1 Corinthians chapter 26 nazoke uma uKristu uMelchizedek osinika isinkwa newayini wasibusisa ngokuthi akunikele izitha zethu esandleni sethu then yini esivimbayo kuba sisinikela ngokweshumi sibonga kuNkulunkulu mofuna ukuspiritualize okweshumi okwagoloka sispiritualize siyibeka njengobinja asikhuluma into ebhalwe la right ukuthi uJesu uMelchizedek kubazalwane ngofuna incwadi amaHebheru buthe ufuna sithini singavala ngayo asizwe bamthanda ngaze umfuna ungena no you're right Khumalo iyona impela uJesu uMelchizedek ngokwale incwadi yamaHebheru 5 ifuna siqale ku verse 5 asizwe ngithi uKristu ngumpristi obiziweyo u5 athi kanjalo ke noKristu asidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu kepha wadunyiswa nguye wakhuluma kuye wathi uyindodana yami wena namuhla ngikuzele 6 athi njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi wena ungumpristi kuze kube phakathi ngokokuma kaMelchizedek ayizwe indaba ukhuluma noKristu umumo kaMelchizedek urepresent inkonzo kaJesu siqhubeke nayo ku7 kwaye noma sivele uthi funda 7 itho wathi esenikele emhleni yenyama yakhe ngemkhuleko ngokunxusa nokudazuluka okukhona izinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu noma indodana wafunda ukulalela ngakho konke ahlupheka ngakho esephelelisiwe waba isisusa sensindiso sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalela lencwadi ifuna ukuchazwa njengelilanga yonke ngoba ijule kakhulu u10 ke asimlalela athi ke ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpriest omkhulu ngokokuma kaMelchizedek uJesu
uyo uMelchizedek. Moya ku7 uchaza uMelchizedek chapter 7 asizweni masinyana. Ithi ke uKristu ungumpriest omkhulu ngokokuma kaMelchizedek ihloko. Ithi ngokuba uMelchizedek lo inkosi yaseSalem umpriest kaNkuluNkulu ophezukonke. Owahlangana noAbraham, siyezwa wahlangana nobani? Sikubonile noAbraham mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa. 2 uAbraham wamabelo kweshumi kukho konke, yena ugama lakhe lithi kuqala uhunyuswa kwalo inkosi yokulunga, bese kuba inkosi yaseSalem okungukuthi inkosi yokuthula. 3 engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila, kepha efaniswa nendodana kaNkuluNkulu, uhlala engumpriest njalo njalo. So ibandla linoMelchizedek, ibandla linikiwe isinkwa newayini, ibandla libusisiwe. Wayipho inkonzo yomnikelo wokweshumi kuthiwa sinayo. Inkinga edala lokho kungabibikho ebandleni. Sicela nje sicacise lokho. Awakhandwe lamaqembu lawakhandwa. Ake ngikhuluma ke ngeqondise kubani phela. Khandani lamaqembu laweni wakhandayo enwabiza ngokuthi yiba. Kodwa uma sisesekhona cha sizobasiza abazana ukubatshela ukuthi amaqembeni lawo enidecide ukuthi nifuna uba neqembu elingenagama elingenamfundisi. Vele izimvu ezingenamfundisi ziyaduka, ingakho nibhozomelana nodwa ngoba kunamelusi. iBhayibheli lithi isikhonzi asimisile uNkulunkulu phakathi kwenu sifanele inhlonipho efanele njengesikhonzi noma singayidimandi kodwa ngokwezwi. Ngoba umuntu okhokhela umzimba kaKristu elithi iBhayibheli uyolandisa ngawo phambi kaNkuluNkulu. Izenzo u20 chapter 20 verse 28 lithi ziqapheleni nina nomhlambi anibeke kuMoya Ingcwele ukuba nibe ngabelusi bebandla lakhe. Leli bandla esikhuluma ngalo amabandla ayizuzele lona ngegazi lakhe, hayi amabandla. Lela athe kuMatthew 16 phezukwaleli dola ngizokulakha leswa sithe lifundiswa uye futhi lilethwa uye kuye lethwa abafundisi nabashumayeli abantu abazolelusa lelusu ibandla. Hayi lento enikhulumayo. Sorry ngicela ukuvala ngale lapha na ku nje sakhuluma bamntanda amaHebheru 12 sizwe ukuthi sibizelwe kuphi thina njengebandla leli. Hayi into abantu abayicabangayo. Asifundisa umcabango wethu thina, sifundisa izwi. Lithi ke ku22 ngithe Hebrews 12 verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkuluNkulu ophilayo. Emzini kaNkuluNkulu ophilayo. iJerusalem lasezulwini. Usho ukuthi seclass. Nasezigidigidini zezingelo zikuphi ingelosi negidigidi emaklasini. Njengoba abantu besitshela ngebandla besitshela ngamaklasi namagama. Zikuphi igidigidi zengelosi lapho. Ngoba lento asizwe ukuthi nakuphi uzokuzwa ukuthi lencwadi lokho ithi nasebandleni lamazibula abhaliwe ezulwini. Lento ehlangana namaklasi bazositshela ngama local church bathi ibandla. Ama local church lawo sifuna isikhulume nesingisi phakathi mhlamba niyange esikoleni. Ama local church lawo sizwaneni bazalwane. Uma nje unebandla okhonza kulo i-local church leyo ibandla lonke lihlangana kuJesu lilodwa li-universal. Ngoba uma ibandla kuyinini amashayina angakhonzi njengani nangani anegama nithini ngawo. Amandiya lawa ayinikele kuJesu wona akhonzele ePhoenix eKitchen nithini ngawo. There is why indaba yokukholwa namhlanje ayimi ngoxama ukuthi udluxama noma udlini. Hayi ayimi kanjalo. Ayimi ufuna ukuthi nikhonzele eTempelini noma nikhonzele egarage. Yebo. Imi ngoKristu Jesu isekelo sokwakhiwa kwendlu kaMoya. Now lithi lelizwi lemhlanje sengiqede lithi nasemabandleni okay sengifundile la. Oya nasebandleni lamazibula abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu. Babhaliwe uNkulunkulu angabhalwanga emasontweni hayi kwiregister yesonto. Nasephalamende ababhalwe ezulwini kuNkulunkulu. Mabandla abhalwe ezulwini cela uqhubugcizelelo bomntana. Abhalwe ezulwini hayi ePitori. Hayi ebhalwe ePitori. Lawa sitshela ngePitori nje. iPitori lenikhuluma ngayo amaphepha. Lawa adingeka njengeBhayibheli wanamaphepha. Naleli iBhayibheli leni enilifundayo leli amaphepha ligunyazwe iPitori amaGideon inhlangano le yamaGideon eqoba iBhayibheli isemthethweni ngokomthetho wezenkolo. Nizowuthola uma mqala uva nje uyabazi laba amaGideon asemthethweni. Ithi nakumahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiwe nakuJesu umlamleli wezivumelwano esisha nesegazeni lobufakazi elikhuluma okukhulu
kunelika Abel. Ngezwe ukuthi thina sizezumelene esisha kuJesu hayi ePitori azange ePitori. Zange emaklasini thina. Singena ngesango. Okay, nali isango uJesu. Okay, asifunde uFirst Peter asiqedanga. Singena kanje. Isango. Sibonke abayokholwa kuJesu. Ngokukholwa kuJesu uyangena. Into esala esifundisweni. Ngoba kufuna uthola ibandla mesungenile la uzokufundiswa khona kuma local church. Usufundiswa ke manje uba umzimba, bandla lo the actual church. La uzothola khona isifundo, ube nomfundisi noma nomvangeli, nompostoli makabukhona. Uluswe ube umzalwane oproper kuthiwa umzalwane. Yebo. Bona kube nomelusi. Ngoba ufana nomuntu osevasithi. Angizofundisa ukuthi mafundisa ukugcina konke. Yebo. Angeke kuthiwa usubhalisiwe ke manje evasithi ukuthi ngokubhaliswa wena lokho sokuzokwenza uphasa. Phana uattend ama class ube ne lecture ezomaphambi kwakho. Ube nencwadi ozoba nazo oyifundayo ukuze lobumeli obufunayo bupheleliswe kuwe. Sungenile uregister ubhaliwe. Bayafeyila abantu sebebhalisile. Angayiqedi lo. Nasevangelini kuyenzeka kube khona ukufeyila. Uma ngabe ungahambi ngokwesifundiso sika Christ ingake akusibo bonke abathi inkosi. Okay, asifundeni la ngifuna ukuveza lokuthi singena kanjani ku First Peter. First Peter chapter 2 besifunda lencwadi. Yeah. Ithini ke ithi lapha ku verse 6. First Peter chapter 2 verse 6. Ithi ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bekani ngibeke eSiyoni itshe legumbi likhethekile liyigugu okholwa yilo akasoza ajabhisa. Yebo. Singena ngokukholwa kuJesu. Wathi mhlambe kufundele nenye uzoyizwa kahle laphana le besifunda ku Galatians. Ukholwa nje kuphela abazalwane uJesu Kristu uyisango lezimo. Uma ukholwa kuJesu then uyangena. Asina kuyikhanda ngenye. uJohn 10 verse 7. Okay, ngayifunda bamntanda. Ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Ongangeni ngami uyisela nomphango uyafohla. Yebo. Isango nje lensindiso uJesu. Ukubuyela kuleya into yokuqala uNkulunkulu ayemiselwe Adam insimini esayideni ungena ngoJesu. Uthi uJesu ngize u3:16 ngize ukuba babe nokuphila okuphakade lokho ababekunika insimini esayideni. Yilokho kwabahlula ke babuyiselwa kuka abantu. Akhonto entsha la yenzakalayo. Verse 2 evangelelisha. Yebo. Sorry bamthuna. Galatians 3 verse 26 uthi ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Nonke. Ngokukholwa nje kuJesu. Indaba nje sekukholweni. Ngafunda incwadi kaJohn 3 verse 16 ufunda incwadi kaJohn 1. Bonke abakholwa egameni lakhe. Ngisho uJesu kumqonda lithi iBhayibheli wayekhona loyo. kuNkulunkulu enguye uNkulunkulu lento efakazelana noIsaya. Inkinga nje gani ufuna uyazi ukuthi iBhayibheli mawungalifunda uzogcina ukhuluma inganekwane. Uthi khona okusha khona okudala akukho okudala nokusha. Waye kuNkulunkulu uNkulunkulu eqala ukudala ekuye. Alithi iBhayibheli wayengakamzali ekuye enguye uNkulunkulu wazehlukanisa ngokukhipha ingalo yakhe ukuze asindise abantu. Kwakudingeka isivumelwano segazi. Even incwadi kaRevelation usesomfundela incwadi eningi kakhulu kulokho. Incwadi kaRevelation isho ndathi uJesu Kristu uAlpha and Omega isiqalo nesiphetho. Wayekhona yebo. Sesingaconclude. Yes, conclude. Yeah. Ukuthi mhlambe sis-update abantu emakhaya ukuthi masibuye sobe sikhuluma ngani into mhlambe abangayilindele. Yeah, sifuna ukuqhubeka kuso lesifundo ngoba sesikhulume sathinda nendaba kweshumi. Ingxenye yomnikelo okukholwa. Sifuna ukuveza ukuthi lezi inkonzo zokuthi bakhona abanye ebandleni kaNkulunkulu ababiziwe. uNkulunkulu bazoba zisebenze full time ikhona. Bazana bakhotha incwadi kaMpostoli Paul out of context ka Thessalonians ethi umuntu ongafuni ukusebenza kangahle. Likhulu baqinisile. Ongafuni ukusebenza. Ongafuni. Balabi isebenza. Hayo yekisile. Laba manje bayikhotha out of context because kunabantu ababeyeka ukusebenza ngonxa obuqili. Bebona ukuthi hose inala seyiningi endlini kaNkulunkulu. Amadoda avuka ubuvila athi sisodle emilukhunjani emhlambini. Wathi egebengu sabaza abazalwane buyelana emsebenzini. Lenkonzo yokuthi kondliwa abathizi ikhethelwa ababizela ukuthi bazoba zisebenzi. Yeah. Awuthi abafundisi abasebenzi hayi uthi abavangela abasebenzi. Abafundisi into abayenzayo ke namhlanje nansi guys sifuna sithinte soyithinta na. Abafundisi bathi nawo umnikelo wokweshumo wabo udliwa yibo. Umsebenzi wendlu kwelekhunjani. Umisela ukusebenza endlini kaNkulunkulu. Wondle awuthi ngigcwalise ukuzizwakala. Wondle bona
uphinde uhambise umsebenzi wakaNkulunkulu ngabavange angahambi umvangela oshumayela anganikwa mali ibandla likhipha okweshumi ikhuluma ngelinye ilanga Lungile siyabonga Ngicela usivalele nabo umntanda sozivalela. Cha mina mfowethu akukho engavalanga yikho nje lengotsho ukuthi siyabuya kukho nje kunye siyabuya Siyabonga kakhulu bafundisi bami. mhlambe sesivala yeah ngifuna ukunibonga abazalwane ngibonga kakhulu Bill Chris abanye abazalwane basijwayele besiyenza lenkonzo ku bandi quarter to me yeah abanye basibonile bamntando wakhipha nesixolo soyaxolisa kimi mhlawumbe nayithi babukhumalo yimi ngakubona ukuthi idekile Ngazi ngathi babukhumalo. Esho ke so singabazalwane nje siyakholwa abazomba basazosibona kakhulu sihambisa umlayezo kaNkulunkulu amen siyabonga nje la sikhuzana khona suke sikhuzana suke kungaxatshwe I think futhi ngabokuqala yabona into eninzi lo bamntana ngaze ngiyibona. So phela singabantwana bakaNkulunkulu no but sengisho ukuthi yabo nje ngiyaqala ukuyibona. yebo Ukuthi sihlaleni kanje sonke sivumelane ngento eyodwa. Nalapho ubamntanda ayexobe khona axolisa nawe nabuyisa wona wamxolela nabuyisa ngokuphelele nje futhi ngokuphelele namhlanje nihlelelano yethu hayi kusho siyaphambili kakhulu Siyakholwa. so into soyisho ukuthi hayi thina lana ziyakhala kuyasetshenzwa umuntu uzuyimele thina icamera iyarola so namukelekile ngaso sonke isikhathi ukusenda nje message ithi Chris nanti plan lethu bese sihlela kodwa nje siyabonga kakhulu. Amen. Thank you so much at home for watching. We really appreciate it. Siyathemba ukuthi enjoy ile episode yanamhlanje. Yabona lena mele eincwadini ezinkulu. James uzoyifaka eincwadini ezinkulu. So I think for this year achievement ethoqala esizoyifaka sibeke eincwadini zethu ezinkulu. And sifisa ukuthi ingenze ku Chris Network kuphela. Nakwamanye ama podcast yenze. So So Amen. Thank you so much at home for watching. We highly appreciate it. James, we're going home. This is the last episode. Are we going home? Amen. Yeah, man.